Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Si kamot gayam kabagis Astor. Sumrek ka Agyaman Manang. Bala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, nagsuga. Kalkalpas ko ang nagmirinda itay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't mo ti agkirtikir iji balay ko. Tanay, ag-fly takmanin itong umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wala na, tanay. Ato, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo ito na nagbakasyon. Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't nagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kaya't mo tag-caretaker iji balay? Ay katun kayat ko ading ko. Nasayat ang arod Manang. Kaya't kung amin akan na yung anadalos iji balay ko. Uray o nagnanay. Uray mapan ka lang agdalos. Nuadawayam. No kaya't mo ti umyan ijay, may mayat manay. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan. Tadyak baybay antibalay mo. Di ka madanagan Manang. Tadda ti sweldong ag-caretaker. Ay na, uray saanen kabagis. Oho, basta. Agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang. No kasta, agsublin isi abroad niya ang kalastor, Nanang. Unan ako, iso nga imbilin na kanyak ti balay na. Bantayan kandalusak. Agbambanog kayo lang manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumut. Ken adda sweldo ka mang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay ammo. Mabainak mo't amang damang. Urayat ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod Nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaammo ka anak ko. Angam, apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasit ti tada nga kanan me. Anya? Iso nga sumurutak langan kanyam Nanang. Tulungan kang agdalos iji balay ni angkal. Uy Nanang, nag-adugayam ti gamit ni Uncle Astor iti balay na. Puro imported pa'y nag-itagamit na. Adda pa piano na ito'y. Tamahilig ni Uncle mo nga agpiano. Kaskada ag gitara. Nga rod, nalay nga instrument ni Uncle. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si katak siguro tadtano, adakas dyan nga talent ko. Ay, awawan mat nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may salako ma. Ay nanak ko, ituloy taki din dagdalos tapno malpastan. Hansa mat nga usasaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni Uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum, saan atilakot kutyem dita. Sayang anuhan na nga usasaran dayta. Ay, tawagan nyo man kit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga ususaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki day takat. Built bag ngamin. Ay, mabainak. Agdalus takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo Nanang. Makiteksak. Awan ngamin load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan. Nakadalus tanan ako. Agawitan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak ang mga usaran ti paglutuan ni Uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawid takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga roda, hintayon Nanang. Na. Apeng inalam tabag ni Uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni Uncle in-chat ko yung cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya,
Ay sus, di ka laag ba insali? Anyat inusar mo, jay account ka. Katuon, kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sa na kanya kun ngay, nakababaeng. Pagbainan nyo kumakatkabsat yun. Kanasingpat niya uncle, haan nga imot day jay. Sumanilpon ka ilyang. Itay pailata silpon mo tikal kalikutem. Asinot ka chatat mo ya. Awan, basbasaag laang dagito'y inchat ni Sally kan ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na ngamin to'y cellphone ko a pinagchat ka. Ay kanya kuma. Kapsa mo mabaing ka pa ilang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko ah. Nan, kwartang bangkay di ba kayo? Tada mapangkugatangan. Nagsuldukan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagdal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo mat matungtungpal. Ilyang, manutsuldom kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit laang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sally, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay laang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpaiso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod Kat pagtrab-trabahuam itan nga eh. Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Ban-ban tayak din nagdakil nga balay na. Anya, ay nanaimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, nemfa. Ay, ungayam, Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, nemfa. Jay, bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak mo. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa'y laang tay 4K. Awan nga rod ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ne, apay na nang. Apay ka di ba kayo? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinitsura, tapno makita yo. Ne, apay nga picturean nyo dayta. Kung nagdakkel ti utang yu ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kun kunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa unga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di ba kayo? Nagsuldukan saan? Ay awan kwarta. Di nakpay matulungan ama pan agdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mula tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya't yu akat sublatan kayon. Wen ilyang, ipasublat mo kinisali. Tayong pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka baka numabanog ka. Ay, magagat ka aya sali. Katuan aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabandaw. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtid kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya.
Alang araw, agrubwat kan sali. Taing kagdalusan, tani aldaw manen. Uwan, nanang. Hello, nanang. Abang ay mawag kayo. Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masado takmatan nga agawid. Maturog ako nito balay ni Uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kay tinapik sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot-kot yung dita, Sally? Di mo pakibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak, nanang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni Uncle. Nalakamat gayam. Alang araw, isaram amin ari daw gantawa Bye. Bye, nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawa dato kama ni Uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kasla ija kutson ko ija balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maada anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni Uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga Uncle. Agparmakan niya na. Ngam kapsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo, nanang. Tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng Jeswildo ka ni Uncle. Nayon namat Libli magasat. Saan ka di? Isugal ng tumulaang. Saan? Pagkatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumatang akit butas ko. Gusto dahi, tan. Anda pa'y gatangak. Masikitin ag-impake akpay. Papanam? Apay nga agimpake ka? Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Astor, nanang. Anya? Impakadam kan kwa na? In-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya? Inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle mo. Ay na, anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. At least kanyang takabsat mo. O sige, tagim pakiakon. Kumusta kan dito, Sally? Kunak no asin o tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ang sumrak kayo. Ta isarakmat lang turi daw tani. Ado ti aso tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya ti kastangar aramidam. Saan mo abalay day tuwi? Iso adi kay agiinom dito Anyalat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramidam. Hana nga maamuan. Malaksit ipulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan, Sally. Agdaldalos akmat ngamhan nga everyday. Mabanugak mat nga aglinis, no ka na yun. Nagdakal dato balay. Numasadot ka, agawid kan, ta siya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo papanawanda. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tarimaanam ti trabahom, Sally. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rin, Sally. Iso nga addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anusak pa'y la ijay. Tanarigat magtimabakante. Uray katulong lakuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo ilakuma, friend. Kayat mo tagkatulong kanyak. Sigurado ka? Alaan nakakatulong mo?
Ay na, bimak ng kansamot ng sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngamin ng jebak ng nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kayat mo ti umay katulong kanyak. Ngam unay nga dakal ti sweldo Katalaan, okay lang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali na di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi ang pampanunot. Kasano ko maasweldoan na katawan mo't kwarta na. Ajay ka nung aron ipawit tangkel na ti sweldo na. Isuti patangdan na iti gayam na. Abambandog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak tabakat. Di ka lamaas siya mat. Wen ang saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Ano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayim ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rood no agunget ni uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga, Sige, awit kayon. Yung kayo mga laiti si Danyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sani, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Kasta ya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labi. Nagadumot ti awan dito balay ni uncle mo. Nadadal matlang day, jay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikalman dagi jay. Kan kabarbaron samo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam, mabalinti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katuan na. Dato ti swildom, kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, labaak ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo. Dagi jeman badbado kan sapatos ni angkel nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya? Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos ane. Amangan mo no peke. Kita mo ngamin nga naimbag, Urig na urig. Pati datoy bado. Urig amin datoy. Imported ko naman. Agpatawar ka matngarod Hindi ka matagpatawar. Kasalajay nila ako ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin? Bayad ang 15 na tata, dapay papanak. Darasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nagpakibibiyangan ta cellphone ba? Dahil na apay akasta tila nga maya. Nagpulong kanyak ni Nympha yung jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay ya? Tila ilakla ko nan agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ako ay tigamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kun ka dya anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsintyam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak ter aramidan ni Sali. Diyak ngamin maanawa. Sungba-sungbatan na. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka maputang. Nga bangan no itarum na anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nympha, itimplanak man iti kapik. Nympha! Ni, ayan nga taday dyan nga babain. Ayan mo, Nympha! Nagmayatan na po ya.
Mayati si Kawilam Donya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, tayo sutilo to ak. Ayan dagita appliances ko, Sally. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Ganda giti dadto mabay akagwaak. Agasam da ita. Naibusan ti kargato'y balay ko. kawa, Uncle. Ala! Ay. Humanaw ka! Kasangwam ti ikasukin ka. Taidarom ka! Nanang, tulungan dakman. Apay ngamin impulpulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidon ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat ngagbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaeng iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw ka. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko. Ne, ada kayo matnida. Wan manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanamaya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mo't awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nang runan no adda anak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailangan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Addan samang ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon day ang tao. Awan pakibiyangak kankwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko. Ang singsingpot ka dito balay dalon namuan. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairwam kan tumulaang apo. Sana bali, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na kan ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot kan ka. Kat si kamat nida, ag singsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang boy jay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, Ala, mapan ka nanak ko. Tamangan no awan maluganam abas. sige nga Rod. Mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi ti sikon, umay ko manan idarirag ti ayat ka. Sapay ko maanta ka asyang nakaon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli dito'y balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Mamin anumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado napipintas kang nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos, isungay tapay laang paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang mutten Janet. Ang urin mo kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Ay di nakaklunan. Basta anusan nak entertainen no kastya sarungkaran ka. Pangasim Janet. Papa naman, Roman. Inak manan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laan. Ay, agsaysayang ka na iti oras mo dita. Patsay ka matinagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro day jay. Uro saan? Subsubukan na klaan. Takas na ngamin kat ang itidaduma babae. Nalaing na ngagpamarang. Kampay iday, basta din da ka. Hanggang gayam. Pasot lati pa ng subok dati kasjay. Ay na, saan nga minababae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da Janet.
Kano na ganun, di binasta dahil babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay bak na, ti kaya na. Basta ang maklaptananang. Sa bali ngamin ti tamak ka ni Janet. Na idumduma ti marikrik na kinkwana. Isulaang tinakarik na kiti kastawi. Ay ayataklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko ba't ni Roman Janet ka anakan? Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no, Mike. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arodam nga agaram pailaan. Apay balasang ka ho. Anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay awan plana amaki asawa. Di ka madanagan ngagbaak. Ay saus. Narigat ti awan kadkadwana kaanakaan. Pagan anok ti kadkadwano sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, Uncle. Naanak ka na balasang. At ngamin mama agday di kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka mamatpati kadagiti lalaki. Eket, anya nga raw. Nailawan nga ron matpiman. Basta siya, amo kasalwadan ti bagik, Uncle. Uray mataya ka na sinaw. Ngawan mulit na may mayat ti kasta. Na sinawa matay. Anya? Talaga aya akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, Uncle. Ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga isi tugit a babae. Ni, nangalaam di tarilom si ka, Gigi. Kinatang ni Lola, auntie. Ay ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, ha? Ni, apay ngay nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Day dubing kami kaninanang mo saan miya napatpadasan tinagrilaw. Ha? Amom na niya tirilo may day? Dagitay bulong tinyog. Aramidin miya sinanrilo kat iso tiril-rilo may. Auntie? Janet, apay ngayon nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man Roman iti nagarpo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa idida kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi idi sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapat idi malagip ko. Napudpud muna yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpaw saryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay naanak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Dayta nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi ide. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang-agatang iti gamit ti tanga ubing. Urnungan nyo kay iti kwarta tap na danto pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, imbag man ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga ron ta pinalubusan da ka nagbakasyon. Kat, anya dagita yung sangsang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay tainton maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutom mo't Idi data ti ubeng, napadasan tayo tinagchinelas iti napintas. Pati sapatos ka awan, tay bagtay di ka sako. Wan nga ron, kat numabalin, diyak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di amapadasan natap na muna tirigat. Ha? Diyak kayat na makita na nam ay ti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na matinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga mandama nga rubito yung putermi kininanang. Iso nga dama siguro karba nga kamang bagbaga. Wan no mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan lagi ito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi.
Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawan mo problema iti dayta. Saan may abaybay ta anak mo? Basta danggan na amin na may baga. Dadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon. Ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? At damat adagitay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Pat-pat siya nagita lalaki. Itikas ta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang, Ang mga no, dasawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos ti nakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni auntie Lola. Kung tanak pa'y no ikamak ti cellphone nyo. kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya ang unod. Di na pa'y kayat nga agsapatos kan agchinelasak iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper, kandaan na bestida. Pati tay payong ko na pintas, di na kayat nga usarak. Tay kanodaan ti usarak. Ay, jak nga rudam mo iti dayjay nga antim apo. Agunget met nutog nga rak. Mading amin tiriknak ang maungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro. Tabumakuten abalasang ni Anteng. pangipanam dita sabong, nagpintas mo't daytan, Roman. Sagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinak to. Anya tamo yo. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na ko. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sa kan, gapo ka na yat, Roman. Imparopa na lang arunan na di nakakayat sa gutang pailaan. Aggas-gastos ka la dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang na na. Pakaragsakak ti kasto ingar aramidal. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at titipagplitem. Oh. Ay, di yo'y ka niti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Ah, taapay mo't. Kat ado mo't titricycle pagluganan na. Kan adamot pagplete na. Idida kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan may tiunag. At dayta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ang maparigat ti kaanakam. Di ka lang maasyan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di yung spoiled man na itang obing. Tapno saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit ha si Digmat. Exercise mo matlang dayta. Si kalat na batbatin nga gararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out na. Una, narabaw na siguro ti panagayat na ka ni Janet, tata. Ngamsyak, talaga anapudnuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sa bali nga armam. Ni Janet lang ti kayat ko nga arman, tata. Anya, agad di na ka nga rod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Ti kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patseg nagbaliw to ti desisyon na. Kung kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. masila na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabainan na ka man ng jararmam. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakit anak.
Lablaban ay ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabayanan, sarda nga mo nga raarmanday Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa nga misaw. Ni Janet lang ti kahit ko na lang. Awanan ti sabali pa. Ala, awam mo luganan nga agawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo dyan ang unat itibuok ko. Namok kumakas dyan ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaunat itibuok. Sapay awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita man iti mabalin ko nga arkila na tricycle. Barang ang damayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong? Ay sus, may musamot ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pagpasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Roda. Pag naakon, manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa iti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaunat iti buhok ko. Narabyanak la nga roda na di na oras. Sapay saan nasilag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay na. Apay ngay sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Sino ka? Ibaton na! Nanang! Itay ka pa'y asumanangin. Ibagam ano anyat napasamakan ka na ko. Nanang! Danang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mamo! Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan ba no sino man day jay? Idarom ko! Kahit kasano nga rod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang balasang. Habi na pasamag ti kastoy kanyag. Apa yan manang? Anyat mapaspasamakan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, nukas na. Nagbunga ti pananggundaway dakan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimot abalasang. Ala, kaasi ka mat manang. Hanggang saan? Jak itulok nga agsikugak kabalasang. Masapula mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Ada ngamin suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiatap ko nga iso ti akin aramin iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso ajak agtagtagari. Palabsag kumanday dyan nga naramid na kanyak. Hingam itatanagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wan, tanabayagan adi kay imay ijibalay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga minan iti trabaho. Kat man-mano makadi-ofak. Umayak ko mga rin ita ijibalayo nga imay kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ama si Kugak. Anya?
Masikog? Nukasta? Adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente, Roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga. Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpaiso kanyak. Sikatin ang ramus kanyak idian niya. Ha? Ni, anya ka din dahil nga ibagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag ka, Roman. No ti amom kat agdarumak, gapoy ti day dyan napasama kanyak. Saan? No aklo nam tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napig sa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak, Roman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan pa nagkitkitam kanyak iday. Talaga pagpampanta siya, anak. Nasakit ka klunin, Roman. Ngam ikarigatak timang pakawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan ano awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmot inaramid. Ha? Apay ko mga aramidog tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo apanangayat kanyak. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan met ebidensya manakaw. Dakkel ngamin ti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso metlatag pampanta siya kanyak. Di mo maibaga ti kasta. Taadon dagiti binastid mo, anak ko. Ha? Tiyak matkit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo, anak ko. Nanang, kasano nga ruday tuyan ngay. Sapay masikuga kun. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makamuditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay akas ti nagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin nagsarda nga tricycle iti batog ko ah. Awan, isuday ta dyan naudya nagluganak idinagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan na kat. Ading, mabalit ti makisarita ken ka? Apay manong, anya ti bagam? Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan nasawag, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka diya mapantamangan iti restaurant. Paduti kayat kung ibagakin ka. Ken masyanak kami iti kastalangam. Ha? Pangasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikatin ang gundaway kanya, kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimagan ti konsensya. Isa sinapol ka. Agya man agtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawan na. Dinak mga paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan naklak. Pag mababawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo ti kasdi kanyak. Apay.
Nabayag aminin na kursunada ka. Tanabayagan na makikita ka. Gabuta mo nga awan namnamakan ka. Iso akas jay tinaramid ko. Tsak ninamnama nga bunga na jay. Pagkawanan ako ma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Ania! At iti kwartayo na nang, tatang. Sagtatalo pisos kayaw. Ay na, idulin mo din na kwarta, Romeo anak ko. At dapat kwarta, me. Apay, nagsweldo ka manayin, anak ko. Uwan, tatang. Aya, alang araw, tanay. Awan makukartamay kaninanang baw. Naibusan, ta nagningi naman ti magatang ita panawunay. Sana kasi di ubing kayaw. Nauray sa nga pulo la pisos kat adawn ti magatang na. Itangay, baryalangan na ita sa nga ribaw. Nalabos ka mo't, Ben. Dakkel mo't aba nagtasa nga ribon Adumot ti magatang daytan Ado noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kakidi anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwartame. Ganawan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakamu agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Igbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin lay tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana, ang kinapuno na katawan ka din. Naibusan, anak kaw. Ben, di ka laagpain iti kastangar aramidom alaklakayan. Ay na, Helen, aya. Gundawayam nga awaten, tiyan yaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawa nanti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, ta itad namot aminan asweldo na. Ay, basit na day jay, amaksay iti sweldo na. Nay, na nagsard nga tricycle iti bataw. Ay, adan jay may nga anak ta. Sigurado nagsweldo mo't daytan. Ala, intasabto na ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan. Di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam di sa anak ko? Ay, makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ak ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nada masahiyag na bukot mao anak ko. Ay, sige man nga rod tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta masahin ka iti kada kinsinas kin katapusan. Ay wan, nagsweldo gaya mo jay kamsat mau. Kat inikan na kami manan kan ni ina ang anak ka. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, kat yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit yata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yan ka. Ada nga rod paggastusak, ada urno nga. Iso nga suri awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat kan ni Romeo ti agmarmar kahit iti masapsapol ito'y balay. Ne, apay nga ensardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo atan makaginawa ti abaga kan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilit. Jak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax ta bukot mau. Saan ko mangagsaksakitin na mo iti anak ta?
Tasaan na nga obligasyon ti mangted iti kwarta ken ka lakay. Umanay manday ta apagmismiso uta mo iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Ang duma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Diyak kay kayat na dya Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin dyan inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam. Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamat kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtanda ka man may tabak-baketan. Kwarta maya, ti pagsusugal ka. Agulibag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kasta abisyom. Uray, ta babaen ti panagsusugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman. No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan ngam day tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray sigapay ti tumawat kanya. Tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam na itan. Awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Ada nga men iururno nga. Ha? Anyat iururno nga mayaman ha? Kaya't ko ti gumatang iti lote. Tano, adamat pa kalaglagi pak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka. Imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak. Saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tani, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga kiti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dak dagiti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapanamin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmatak. Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasi no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas na dananang kantata? Basta no niya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si kadag market, iti balay, iti masapsapul tayo. Uwan mana. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang dato'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayada. Saan abali Tabasitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko, nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan nga pagbalay ko. Iso nga mula akpay lang iti prutas dato nga lote. Ay una anak ko. No kayat mo, da kamin ti mangulan. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, hanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y ta, baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali tano adanton may patakdar nga balay ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Mala nga road, sikat makaam mo anak ko. At iti kwartayo nanang. Naka-grocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. Adda, nanang. Di nakpakadanagan. Ibagayaw, no? Da kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong ka mo. Kita di kabsat mo.
Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Nung agtulatan na nang takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa makauray dita urnong dita. Basta da kayo ti priority na nang. Saan abali kada kami? Tabakit ken lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak na nang. Kwartaman bakit? Kwartamanaan, inikan na kalangaruden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang na jay babae nga anak ta? Iimot na jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kita ket nakagatangan iti basit alutin na. Dila bagbagi naman ti pampanunutan na jay babae. Nan, layo nam to'y kwartak na ada papanak. Ay saan? Ada na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamay tiyor ornongam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwarta. Tadamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngamdi ka pa'y lagbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayagak pa itinapaot baka. Nay, akin kutsi tinagluganam asimang pet manang Jessa. Katkotsi ka. Ginatang ko iti sikanhan. Kastaya. Masaya na, taddan service mo ang mapanagtrabaho. Wan data ti may sangain or-orno nga. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rodan, tiyag maneho. Agpasuruak nalakalangat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo, siyak ti mangi maneho man Tano mapantag trabaho, idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan nga men nga puro itad ti kwartam Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure kanananang kantatang matipang tudak. Agidulin kamat ngamin ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklak ko da nga lote ija si dag ijay ile. Kasla kayat kumanan nga hulugan da jay. Iurnong ak manan da jay tagatangak kit di. Uray hulugan. Anyat kukuam di tasango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Dakamot gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadam dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapul lang iti kwarta. Lan, sangaribom man nga raw. Wano, dwaribaw. Awan maitag ka. Pumanaw ka kindi dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive, Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaod di tapuso. Haan nga kumporme. Ibagam, tapno amo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo ba't ngamin? Sige nga rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balit, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy. Sikatin na lagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo nga nalaeng ka nga driver. Salamat mo na, manang. Sakto laeng.
Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumula ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbagda dya ta driver ti trabaho na dya kumpanya nga yan, me. Kasta ay ha. Kat pangiparparadaan na itilugan mo ngay, nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y lang mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sa nudaduma saan nga agawin. Pagturturugan na ngay. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. Nukano abumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti san ni Juan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dragaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa ni Juana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasimpet ni Romeo. Saan nga imaut, kasi jay kabsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sa ni Juana. Saan akas kadagiti daduma dita. Abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka nga naglaing ka pala nga agpangag. Imbak-bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Syakit diti mangibaga iti kasta kanyam. Benji. Tada yung nga ubing kangan kanya. Baka isukat na iti ubing. Saan? Itian niya kumaga po. Sikat ti love ko. Pinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimit ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Apay ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Ito siyempre, driver ak lang. Ito sikat kat empleyado ka. Aywan, agawit ako may jail lugar minton bigat. Pasyara ko man iti dadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan iti opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sapay na-file ko, tilip ko. Awan magaya magportang aramating agawin. Pautangan nakman no, dakortam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ha? Ay sige nga ron. Tainak to mangirwar ije bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukasta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Nukas ta, boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit kay tayo ata. Ado ti karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakikita kaon. Kat
nakit tayo siguro itadaldalan, ta driver kat nga ron iya kumpanya nga pagtrabahuan may tatang. Diyan ko nagsubli ti trabaho, Jessa. Agaplaya-klayan nga gabrod. Nag-resign kan aya. Uy, isa rugyak mo itong tiagaplaya nga gabrod. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay, ita para ka natati pa nagabrod ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabruda. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko kami ng itilote kan lugan dya urnong ko. Ila kumpay lang gidag dumalote ma. Ta masukatan to iti ado no makabruda. Ha? Ay, sige nga ron kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga ron, tap nga daw saram nga ag-abroad niya. Ure, nalakan ati pa ng ilako ta. Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang itilogan. Apayaya man Ilako kon jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na kajay kukumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apayasi ka tiyag gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang. Sige kit din. Kita amno sino timanggat ang ijay lugan ko niya. Sorry, Jessa. Napeke ako. Fake recruiter dyan lang recruit kanya. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na na. Inala na amin. Tako na nga iso ti makama mangilaka di ti papeles ko. Ala! Sayang ajay naglakuan itilugan kan dyan may sangaluti. Ang tapay mo tayo may sa alotem. Sana ya? Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sanikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak. Sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dak to iti dagkalabalay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod no adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke ka no jay nubyo na iti damo a panagamrod na. Ita agaplay manen. Iso nga inlako namanen tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Nakaimimot tumag. Anya ngay ita. Nat, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laang. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Pinaggumatang iti bagasta, naibusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas doy? Ang nagsawag ti dahi kalaban? Ha? Agore ka. Isang samot na tayo nobyo ni Jessa.
Sarang na balik si Kastoy! Ay! Asar, agwalan. Lukasta, grupo na tinakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itaataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na ko ba, Jessa? Hindi ka na nag-uwit. Uy, umay ka man kinitarakupin ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nak, Benji. Bulbulas tugi kamat gayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangang. Tagawid aki di lugar mi. Inakisalda di tawid ko araga. Tayo so tipagbayad ko kin ka. Oy, Rosing, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos. Sige, ipabulod ko. Apay, imot-moti blender nga ginatang dedi Rosendo nga asawak. Katno ginatang na dedi nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Ta nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige. Bulodam nga rodan, Mari Ibiyang. Nay, alyamanan na itan sangput mo, Ibiyang. Nagbuludam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusar ito'y taginatang dadi Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang dadi nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo na di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo kang aruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da diyang nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, tasawak tigi matang kadagijay. Anya, lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laoy ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da diyang ako mare. Awan babae na. Ibulgar konto pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Ay, sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sabay kakaskasarda laeng asawa na. Ay, haan nga kamkamali da diyang aruseng. Ano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man na tila aramidam? Di mo riribukan tinapintas alinangan da ita asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Di ka marim samat di limabas, Roseng. Ah, wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit di panangkita na dito balay itay limabas. Nagdadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kasdi at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kasdi na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw, tila mabulbulod na no umay dito eh. Kasdi kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya da ita ikarkarton mo, ibiyang. Dato'y man blender. Nakita ka ngamin ti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mo. Isubli mo. Masapol pa lang ikarton mo nga isubli ay ah. Anya nga isubli nga ibagbagayomat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Hanyo nga ibagbaga nga indulin ko ah. Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal.
kat imbelang kon na. Anya, ay sana nasaya at tikas na nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame, di mo tagikwaan. Kat kwarta mat Daddy Rosendo tinaigat ang ibtoy. Asawak tinanggat ang ibtoy. Wen angam inted na naitakan ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagikway to'y tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin nagijagin at gatang ni Rosendo idi nakalista dagijagin at gatang pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mairanon. Sapay nagngingi nagayam dagijagin at gatang na idi. Bawiak amin dagijagin intad ti asawak. Tanuhan, ibaskag ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Usaran ni Matji rice cooker ni Mari Ibiang. Rice cooker tayo amin da jay. Tada di Rosendo tinanggatang. Apay te kunam hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo. Tay sublek to no makaluto ak. Isublim nga rod adagos taagluto ak tumat anya. Uwan! Sige, ang kalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko. Hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kuna madjag repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay usar day jay? Ay, sayang nga rod na dadaol. Sapay nangina day jay. Ay, awan na. Imbal lang ko. Tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tan buludak matbiit. Mabiit laang nga rod. Taik katagti kargana. Maala, sumrag ka pa'y Ay, hanan. Urayan ka nito yan tiri daw. Apay ngamin, arwamom da di babae, anak ko. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mo't nga rod paayan da di tao nanang. Tamang riribok mo't. Pinangtaan nak ngamin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papaniti na panabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papaniti day ta. Ipudnum ti amin kenkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang. Kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Kat amangan no maupay kanyak. Kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawa mo. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kantulak ka. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kan ka? Basta mabutengak nanang, iso asaanan. Wan ngampas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay babae, anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko ka ni Roseng agasamat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo quality dato nga rice cooker. Dato yung matji brand nga nangina. Damat rice cooker ta. Apaya bimulod ka pala. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay day langkit din nga Roseng te pakinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sarda nga man di kasta nga aramid mo. Di kalaagbain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramidaw. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kao. Dakdakal nga ron di karba nga kadagito nga kagawaan. Nasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalay nga da dyan nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbangan na nga mang tawid iti na ipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbangan na kadagijay tatang. Awanon, saan manon naisubli tay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo iti inapoy. Agluto tayo pa'y laang ijay burner nanang.
gumatangak tulaangan iti sabali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saan nanang, tamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo't day a babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkilan day ito abanag? Ay, nasingpet kaunay ngamin anak ko. Iso nga isi-isyan nakalaang day a babae. Ay sungatak san tawanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abane, taitid kula amin kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardangan na kong. Anya, ay, alagarod May mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidam. Tapno sardangan na kan day jay a babae. Ada ni bakat mo, Fred? Adam at Mare. Ngam aday jiban nyo. Agdigdigos pa eh. Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umaya ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, Mare? Uwan, kukuha may iti da di asawak. Nabayagan ada dyan nga ada kanya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan di asawak, Mare. Agyaman ka at adyak imbag at agpaiso iti asawam, Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da dya nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alaan mo ti washing machine, Mari Ibiyang. Talaga nga ala ka. Haanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kanuray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alaan mo. Ay, kadwa na. Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat kong ay bagangam medyo mabainak nga eh. Uray kas-kasano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti inintad day dila kay ko kanyam. Alaan mo ti washing machine, air fryer, napuskol a kurtina, dua a kutsyon, may sa cabinet, kantay TV. Ada pa'y sa laset. Apay ti kunamhang ko nga ammo. Kwa, siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanutin daw na iso ti itad mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiyang. Di kalaagbain iti kasta nga aramidam. Di mo palang aron inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita nga ro jay bubida dakat kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo te inusar day jay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububida pagintirisam. Masursuro nak nga ron iti day nga babae. Jak malip-lipatan te panang gulit ka asawa kanyak. Gapu kanya na. Lipat mo na ita kung naklangarunay. Natayo yung di asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin na nakagawaan ni Roseng ang ginatang na di asawam. Makalipat ka mo't siguraon. Hangko nga amo. Kumporme tatang. Ne, mayat mati iinuman nyo ito store. Huwag may ka dyan. Agsa tayo, Maray. Katuwa na. Nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder ka itinumam no kayat mo. Ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga ron.
Jehan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige mare, mangalakan iti inumang. Tumunag pa'y mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasumrag santin naginom. Agawid akmatan ta, nabarta kakmatanan. Ha? Agawid kamatan, maribiyang? Kakatuan na pareta, nabarta kakmatan. Agkuyogtan nga agawid niya, tayo tulod nakman pa balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan maray. Agyamanak iti, panang itulod mo kanyak, pare Fred. Ngam, sumrak ka pa Ha? Ay, saran mare. Agawid na kung tanay. Rabiyo na yan. Oh my kakindi. Hindi nakikuyod na mare. Agawid na ka. Ano ti man nagdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan iti balay niya. Agawid kanto no para bangon. Ha? Ay, sige. Dito yung rodan sa alasya maturog. Ay, haan. Adyo tila mo ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Ha? Kalab-labad ang ije ulas kanpungan ko. Kanja apte kamak. Nabanglo dagi jay. Umakan. Hangkang agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsinin niya sa talangan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka matkan niya. Huy! Ang kape nga maturog ka, Fred. Ag-istorya tabasin. Fred! Huy! Agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita lalaki? Dobiyam? Nakunakin ka amang hiyawin ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturukan na. Tangiwat yung kunakat. Alam mo kayo mga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred na ikaw yung asawa ni Roseng. Uwan. Anyati kaya't asawan na ikaw yung ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mapalin na nga raramidang pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat ko nga aramidan. Si asawa na itatao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat! Inagaw namat ide kanyak Daddy Rosindo Ha? Ay, anday ta ka manay. Tinaksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Tarasan niyo. Roseng balasang ka. Panghasayim. Sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang ka. Tulungan ako ba tapno sana mailaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kaya jo asawan tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Han mo nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapo ta pinilit nak, tanabartagak. Ngamkit di. Awan na pasama kiti nagbatan mi. Tanakaro ti bardag ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak.
Agsasao ka di iti agpaiso, friend. Wen Rosing, patsin na ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, hindi mo dadaulan tinapinta sa linlangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Kakayat ko lang nga iparik na iti asawam ti kasi ti imparik na kanya kay di. Idi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Rosing, ready kan? Nga maamuan ti asawam tinalidam nga palimad mo. Imposible nga han na ka pa lang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak idi si bibiyag pa lang. Awan rumbo nga pagod nga. Taimbagakon kin ni Fred ti amin. Ha? Wen mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa tinapalabas ni Rosing. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanya. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pasamak itinagbatan may dasawam. Pagan ano kumamat data nga asawam ngay? Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Ha? Pasensya ka, no imbagak ka ni Rosing, ti kaadda ti asawa na diti balay. Jak nga binakayat ang mailawan ka, anak ko. Jak kayat nga napakasarsarita. Jak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka mag. Saan kumamatan, anak ko? Uwan tatang, naamiris kon dagita idirabi eh. Uwan, bidot dadya nga inaramid ko. Bunga lang dadya ti sakit tinakam ko nga han nga maikikat ito'y barugong ko. Siyakmat lang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga min dadya nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikikat. Nagramramot pa'y. Siyakmat lang mati marigrigatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit pinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Rosing ta agpasensya kanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kon. Ay, agyaman na. Ay napakaragsakak na itang imbaga manakaw. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswa na laang pisaan. Iswasigay. Inkanto nga rod kasarita jay kumarem anakaw. Nakaluto kan ba kay? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pasat tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak ngamin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Uwanto? Ay, hanay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ag-oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika, aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, gilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga rin tingipan na. Anya, bala, sublatan ka ditan baraw. Takaasi ka mabambanlog ka nga agapo iti trabaho. Ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni tayo ni Rika. Mabit la amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika.
Ni, ada kayo matgayam nanang. Bumangon ka di tataing kasublat ang di asawam nga aglablaba. Di ka lamasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan kumat. Amok nga agpampambar ka laang. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Nga ka man takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapul pa'y laang. Ay nari ka. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kan ka. Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung manto'y takyag ko. Nasakit mamutay. Na, yag mo ta imam. Ay, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't anong persa kapag trabahuan. Kasi man, ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lami is siguro na itaw. Kasano mo ngamin? Sumangpad ka nga gapoy ti trabaho. Siga may lang tagluto. Kanuan niya pa'y dita. Kapilitan mo't nga ramidak dito tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdela ka na yun ay. Manipod sa mo nagasawa kayon. Adda ka na yun tirik-rik na anan. Masasyanak mo't nga rod ko na. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsiga, di nakakasyan. Ay, no siyak takin asawa kin kwa na. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayang. Bakit? Mangalatan sa iti babaunin ta. Tapno adda katulungan ta diti balay. Tanay, marigata na. No siya ka amin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan, Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na no daduma. Kat sino nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bagay. Adda na sa pulak akadwata dito balay. Sali, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit mo tan nga nakabirok kay ti babaunan, Rodil? Wen, tinrekomenda di ka trabaho. Mala, sumrek kan ading sali. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally? 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ay, saan Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na ti sigud nga am-amok, Manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso sali. Han nga siyak tiluklukwan niya. Umay ka mat sumango dito lamisaanan sali. Tagigidan tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama aton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisangoy ti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang a kurso na damat. Tila ibagbagamat. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing ka napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo bakit? Kanya klase ti pa nagpampanunot ti kastamay. Ay, hanman nga siyak tiluklokon nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga ron ngay, duwa talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't inggatangan. Kasimot sabay na bannog ka naglaba. Talaga ngahan mo nga mailimad tirek nam iti dayja nga babaonan niya. Ay Narodel, unahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre,
Kadwa ta dito'y balay ni Sally. Ilak aman ta iti kanin na kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. At da relasyon nyo kan ni Salen niya. Ilay pagpagam. Awan! Ita niya kumaga po sa anak akasta. Kaslay di kalman. Ini kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimplay ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Kadi mo mat nga rod masangot ag timplay ti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon mo kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan na. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simbrak iti balay. Diyaka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Muntatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naa, naglukon. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kami tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang di mga ramin iti trabaho na kuma. Yak may baon no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sally. Tay bakit man lang talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asan kayo marigatan ngagdalos ditoy? No aglaba kayo, inutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakita kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wala. Namintin ko nga minday tatakanayon ti panagersisyaw. Alang nga ron, Dana. Manawan kayon. Tamapanak mo tin agtrabaho. Ne, apay, nagapuan yun, Nana. Panapay nga kas na tibaduyo. Nai-al-al data cycling yun. Madmadlaw data, yay, napanak nga may nagjaging kang nagsumba. Iswakas to'y tisuot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakit. Bakatan lang aro din. Agbado pa'y langit ikasta. Ay, apay akasta ti panangkitam kanya. Ngay, Rika! Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, jay ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan. Yung siksila tabag. Nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Aywan. Awan samot an-anayam itibagimon manipod at dan babaunan nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na, tatang. Balo ka diti babaunan nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no, mat. Apay nga damdamagan nyo, aya. Awan, kaya't kula amaamuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawais. Kitaan nyo man dayo ti bestida no manay kada kayo, Nana. Winagwag ko itay-dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magustuak ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na, Nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Huwag nga raw. Talula pares. Sige, tanu mawaya anak manan. Inakto kumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamri ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya? Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na. Mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting day dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya.
Madlaw nga kurso na da nakadadya nga bakat. Wano, shiks mo kit di dayjay. Jak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya ka muting? Kasalanan ko ni nana muna. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pemanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Jak kumakaya ta papanawin. Tanagagit kinasingpad ni nana muna. Kamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga uray kasi iti ugali na nanang. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngumadamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay, amuyumot nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanang. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin iti sa bali ababaw na yun. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi? No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan niyo? Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dyan nga, Rodel. Ibaga na pala ang datakan niya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inama. Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mo't dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpat di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunin wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kan ulo. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunin. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat ngamin taal-alaam Han nga dagijay garanggan diyang kan sa rampeteng. Kandihan nga napintas man taalam. Jada asawa na, kandihan nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaw nanta. Ni Hayden, kanakak. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumragkan. Diyan ka na kan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Na nagadalak iti panagluto, hindi na panatawin. Mayat kiti ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di Katuwanan atan Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan nayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga manganta, damat ngamin trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga? Naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa ngamin ta short pan ko, di naglaba ka, auntie. Kan agdigos akmatlan madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Andahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa Umay kakit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh,
Apa di ka makaid na Rika? Uti ka ako te. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permiti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Aun. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbe itagpamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanya, no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dilakay. Eh, Rika bagat? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam na na. Nasaba nag-rin ni Rika. Isasap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Ganura ni Hayden na kanakak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adda inyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, iti suyo di talumi sana nang. Tinakman kitaan ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito ti asawam anak kao? Ni Hayden ngay tatang. Saan nga imay? Saan mag? Napalandaya. Diyan ka mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pula kita. Ngamawan damay. Awagam ida ah. Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sa da nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, ah. Agpampanunot akmat, ah. Kaya't kung amin ti maandaan iti anak, nanang. Bumaktakon katawang pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabannog ni Rodil. Ay najak amo no anya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay no may konkonsan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga roden. Subliak pa'y laang. Haanan. Ni Haydin tagtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan mo inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramidin ta. Isong agsinatan. Nasakit man, ng masapol nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kinangkel Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Hayden. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Tadyak kayat atub nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito enterita. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta rumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, imay kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan kwa na kada kayo. Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang day jay. Tapno sumurot ka kanyak.
Ngam saan? Awanan ti rumbang nga urnusan tayo tinagbaytan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodel, ready ak ngagbalbaliw. Sulnit ak tinagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. No ikan nakitimay sabay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tun tagtrabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agdin na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika.